والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Қос бит ул зур дәүләт дип әйтә торган иде минем әби. Дәүләт дигәне нәрсә булайында аның? Мин генә аңламадыммы соң? Шәһәр килене инде. Зур дәүләт ул байлык дигәнне аңлата. Qoz terikmek pişirtirgan bulganlar. Onu qoz mayı bilen maylap, dıştan qozlar yok birgeçten, temlep şekildirgan bulganlar. Mine qoz kanatı, terikmek mayları şimdi umaylı, dikjaylı. Biz bir ayında balanla oğlundan bildik. Özümüz indi şuşa qoz bilmesinin yolalarının birisi bulgan, qoz kavruyundan bulgan bütün türlü eybirlerini yasap göstertemiz bugün mine ondan minder, ondan soň qoz kanat maylaw duymak üçün kamindalardan türlü motor güzel eybirler yasayız. Biz mine Müslim rayonu oluşapmak kızları minder tutur yuvasını göstertemiz. Mine benim onuqlarım qonaqqa keldiler. Olarga minder tuturunu öğreten kızlarım. Mine şuşlay urtaşa minder tuturur üçün 8 boş qoz mamığı olurga kerek. Qoz mamığını qoyun alabız yine biz. Köz günü qoz ümelerinden soň qoz kanatını sızdırıp qoz mamığı bulan. Onu eybetlep, juvup, jey günü jiletkeştiğine minder sürülerini tuturar. Minder çeşidemiz biz. Şimdi tambur şiği bilen. Müslimge gene xos tambur şiği dep aytalar. Dik motor ko'rsatgizlar. Qoz mayı bilen salan minder şu tebrik aşadım. Minderlerden mine sekretlerini söylediler. Bir opakilde min minderini qoz minderin 1000 ga satam ekan de alay 300 ga satma deb yuratib jiberdim. Aytamaning beyasi bor bütün ayberdan. Çünkü bu kunda endi modaga kirib boraminlar, qoz minderlar ashibsal. Endi kelinlarinde kiyoga bergan aytganda endi bütün o parlamentlar berib o'z tradisiyaga deydi. Alarda bütün sinyo ortaga kerak. 100% sariq yunu bilen, kuru usul bilen yun öwelew texnikasında oyunçaklar yasaymiz. Bunun üçün yunlar kerek. Hem maxsus ene. Игра для фелтинга деп аталат. Qozlarınız temiz bolgan, quvonchli rizqlar bolsun. Bir iki qiymagan shimit kirib beradi. Ikkini. Allah. Qarag'iz, xotin qiz. Qoz obrazi bilan xotin qizni ko'rsatdim. Xotin qiz burunun tiragan erining deb aytiling. Ey, tushina. U shunday spokойно, imi? Tinish, yuragi tinish. Balalar üsken mitken anda nerse avuz şakkına jılmaygan. Ir ul nerse kirek şunu işlegen. No серьезно şunday.
rəssamlar. Həm indi biz Tatarının bizim başlayan, Qozluqda başlayan çeşitli simpozyumda başlayıb verdik. Həm indi əlbəttə rəssamlar yaratalar ikən Qozunu, Qozun bölgələrini yaratalar. Həm indi biz bu bir gün içində 40'a yaxın rəssam bunda yaşayıb, bunda aralaşıb, bunda işləb, şu lezzət topub bizim komandadan. Yine hazır tamaşaçılara təqdim edəmiz bizim işlərini. Tebikmek boşuna koyulgan hem kozmayı bilen moylana. Kozmasında en tövde koz tebikmek pişirgenler. Çünkü en tövde tutasınız. Şiguler şiyemiz, şiguler şiyemiz, Siz koydan? Babanlıdan men. İsimiz neçek? Sajidem lan. 65 yaşta tambur bilan şeylerge 6. klasda o'qiganda o'q bilaydim endi men. Bir o'tlayindi ol. Tegindi shiguga qaraganda yengilroq yerga. Kader motor. Şun şeşkeler gibi. Yasalmadı yine. Nasıl başlaganlar? Şivu gibi tugul şun çiçekler gerek. Yeniler bilen birlikte okuşlar mıkışları var. Yetseyilikler bu okuşları. Ben özüm Tokay Mektebi'nde işleyim. Lakin bu işler bizim yetseyik okuşların yenilerin işleri. Ne olsun ben çıktım mesela. Aslında özüm çıktım. Tamburlu şigu. Ey tamburlu şigu. Siz kim bulasız? Men Müslim litseyindan Leysen. Men texnologiyadan. Bular maşinni, ne bu ikisi yeniler bilen birge işleyen işlerini de olup gittiler kökesmege. Ne bu şunday işler? Hikmat işçiler. Oy, kişkine minderşikler var. Kim yasagan bunu? Suvenirlarını da izledik de suvenir minderlerden şahit olup Vallahi. Kıra güzel bu kozga. Şek tatıp duruşa kozda var mı da? Işleyenler ko'rsatarsiz. Mana bu Orenburg'niki Fuat abiyning, Abdurakipovning shikal mindari. Bu endi ulkan yoshdagi obi. Hatto ona mana bu sovetqilari qadimdan o'sha bilan ishlaydi. Onun ishlari bu. Fuat abi, siz qayerda yashaysiz? Tatar Qarg'osi, Orenburg өлкәсе, Shohmar rayoni. Siz Orenburg өлкәсеннән хәтле Müslimгә килдегез. Үзегезнең мендәрләрне күрсәтергә. Кайчандан бирле чигәсез? Күптән бер 5-6 ел бар инде. 5-6 еллар эшләп берим. Авырмы бисер белән чигү? Авыр түгел инде, Иранга җиңгел хәзер. Иранга постоянно чиккәч инде, Иранны биттем хәзер. Көнне бер утырам, буш вакытта чигәм. Атын җайга күзлек кигән юк хәзер. İşenmesiz. Алар гаилә белән шигәләр икән. İsемегез ничек? Рәйфә. Рәйф апа, күрсәтегез әле мендәрләрегезне. Кайсы мендәрләрне сез чиктегез? Менә ул мендәрне чиктек менә. Subhanallah. Бөтенләй башка стиль. Ирегез сезнең бисер белән чигә, сез җипләр белән чигәсез. Мулена белән чигәм. Калфагызны үзегез эшләдегезме? Үзем эшләдем. Ай, калфагыз да шундый матур. Мен bir бәлдәкәм көрәш бирде. Siz medalga гына түгел, орденга да лайыклы ханым. Ирем ошауны да белмиде, яклауны да белмиде, кешегә бирде. Siz 70 яшь, 70 яшь.
Gününe neçe saat şigesiz? Vakıtınızı köpme sarf etesiz şiguga? Yetip turuğa, mana men turgan şu 6'da uyana, o uzun saat 8-9'a kadar oturabizatin şigep. Завтрак мен әзерләгән şey. Иртәнге асына. Zaten үзенең эшләре белән эшли, абит хәтта әбәд утыра, кич 6-дан алып 1-12-гә кадәр утыра. Гөлназира апа менә шушы матур мендәрләрне чиккән. Гөлназира апа, сез кайсы авылдан? Байыктан. Субханалла, сезгә ничә яшь? 77 генә. 77 генә. Менә 77 ел гомер буе чигәсез, тегәсез. Аямысы да минеке. Вау! Ничә яшьтән чигә башладыгыз? Яшь чакта бер чиктем дә, туктап тордым. Пенсиягә чыккач кына чигәм. Исемем Гөлсинә Сафина, Болан авылыннан технология укытам. 2004 кеше бер тостман һәм алга чигәргә тырыштым инде. Бездә бит муслим җирлегендә тамбур җые, шул тамбур җые белән чиктек. Муслимнең эмблемасы. Не булай. Яшы мөхәрриф менә бу, бүтән җирдә шул ясалган. Мин Яңа Чишмә районыннан Зигатирова Гөлшат. Бу мендәрләрне сез чиктегезме? Менә бу мендәрне чигү өчен күпме вакыт кирәк? Вакыт булган сайын утырып чиктек, сентябрь башына башлый. Күптәннән чигәсезме? Күптәннән укыган вакытта мәктәптә чигәндек, аннан бит инде эш вакытында алай чигелмәде. Лайыклы ялга чыккач, чигә башладым инде. Чигә күп нәрсә, бөтен нәрсәне эшләп карыйсы килә. Чигеп тә карыйсы килә, челдәрдә чигеп карыйм инде, сөлгеләр дә чибәм, күлъяулыклар да чигәм, курчакларда күлмәкләр тегәм. Шәкертләр аласызмы? Мине чигәргә өйрәтегез әле. Şen көңелдән тәбриклибез җиңүчеләребезне. Бу безнең сөлге номинациясында 3нче урын. Субханалла, бүләкләр дә кәттә. Бүләкләре шул менә бит. Каз безнең татар халкының тормышында параллель барган кош. Ул безнең яшәешебез һәм тормыш көнкүрешебез. Каз безне ашаткан, финанс яктан тәэмин иткән һәм шул ук вакытта бүтән кирәк яратларга без казны куллана алабыз. Шуңа күрә дә каз безнең 4000 елдан артык асраган кушыбыз булып тора. Менә бу фестивальнең да шарты казның менә дәрәҗәсен күтәрү татарлар алдында. Нәрсә дигән сүз дәрәҗәсен күтәрү? Аш-су осталыгына каз ите, каз эш бавырлары белән тәэмин итү. Һәм шул вакытта аның җынын кирәкле менә юрган суруга, мендәр өчен, менә бик күп һәм курткалар хәзер тегә башладылар каз мамыгыннан. Менә шушы эшләргә аның җылылыгын саклау өчен менә шушы фестивальнең ярдәме зур булыр дип уйлыйм. Kaz tavışı, kız sağışı, yangılı emelerde. Qadrli dostlar, bizim indi ol arada ongan jetiz qizlarimiz kaz yilquda sınашалар. Sizning e'tiborga shulay yo'q. Bizning endi